ngisho nina nithwele baniphethe kanjani otikolosha ake sikhulume le ndaba ake niphumele obala ukuthi andale ebusuku nini usathi uyalala ngathi ngiyabona qhamuka udikolosha umshana nje shiyambile thina shifuna amashi ilo ngathatha lento mina kuyaphilela thatha lento ayinabungozi kuyaphilela sayithatha siyaphila sinankinga ngencane phela impilo vele kumntwana ilo ngathatha lento mina kuyaphilela thatha lento ayinabungozi kuyaphilela sayithatha siyaphila sinankinga ngathatha lento mina kuyaphilela something Soweto ithathe lento ayinabungozi something Soweto ithathe ayinabungozi 2 times a day uyayiphalela ayinabungozi ithathe something Soweto uzobuya egamini asoze wathatha lento kwaphila ngathatha lento mina kuyaphilela thatha lento ayinabungozi kuyaphilela sayithatha seyithathile siyayiphakela-ke manje idla ngale khadi ayinabungozi kakhulu kuzoba yilokhu nje kuphela kathathu ngosuku hamba kanjani mana buku sesipesini esizathu ukuthi singakhuluma lapha wendoda kuyabheda phela ma lento esasiyolanda kulo mkhulu lena le Mozambique kade isimanjani nje wendoda ilala nawo wonke umuntu manje egcekeni wendoda leyanto yabo nje namuhla nje kuzosokuba yena namuhla yangalapha ngibulele la wendoda yabo manje ikhwela wonke bangixaka mina ngoba phela kwathiwa ayinabungozi nje ikhwela wonke umuntu egcekeni phela izizokhwela nami imbala hayi bebafuna kulungile shapa bafethu kahle kahle hayi ngoba mhlawumbe kukhona into esiyithathile kahle kahle nje ngizama ukuxwayisa la yabo ngiyanixwayisa bafethu ukuthi abona bafethu ezinye izinto singazenzi ngoba singathi okunye mesikwenza njengakho nje lokho kuthiwa thatha lento ayinabo ubungozi yabona ungacabangeli isisu ucabangela ifuture ucabangele nokuthi uzele ucabangele nomndeni wakho because lento lena uyithatha esiyahlupha ikunikeza inkinga thola ukuthi akusekho ukubuyela emuva hayi bafethu ayikho into engiyithathile nje ukuthi ngiyangixwayisa nje ngiyabonga sacela niqhubeke bafethu ningifollow ngiyeza namanye amavidiyo ama-scammers ngiyabonga nawe mnazo imali engihamba nayo mntazini indaba thina sikufisile ukuthi ukwenza akuphi umuntu la naye indoda esebenzayo hayi manje uzokhathala nje uyodabo sihamba mafutha ifoni mafo awubambe ikhanda siyokwenza isithi yasigwebo manje entsha masi bazoyithanda futhi hayi kulungile bafowethu uye umthathu indaba ilo ngathatha lento mina kuyaphilela thatha lento ayinabungozi kuyaphilela ilo ngathatha lento mina kuyaphilela